I evo, nastavljamo sa top delom. Kao što se vidi, evo ja sam to malo sredio, evo lepo, nadam se da jeste. Ali tu ostavite sve u komentarima. Mi sad, evo, ovako. Molim vas, dobro pratite. Ali ja sam ga sad tu malo, vidite, ovako, sve to sklonim. Ovdje je naš dragi obsidijan. Ne brinite, neće on biti ovakav. To neka bude i asana. Vidite. To je neki moj zvanično da bude. Nek se zna da može bilo šta od decoration materijala. Tako da, evo, sad ćemo ovaj polako da završavamo. Idemo tim ovaj glas. Ovako. Evo ga. To je to. Ulazimo. Lift. Ono to je dobro, vidite me. Možda i ovdje lepo obsidijana.
to nam je. Evo sad malo smo tu nešto zafrknuli, ali evo, mi ćemo to dok se ja ne snimim ispravu samo ovdje postavite, postavite ovdje, možete da stavite leather, popnete se i tu vam je to. Samo ovdje, to se da zapravite. Evo, da li je mi bilo dobro? Kao što se čini, evo mi smo se prevezali. Tu je sad neka moja tu mala greškica, ali bolje je da ne smeta nam to ništa. Baš sad uzet ću leather. Ja sam upisao leather. Ovako. Stavimo dole. Ovako. Naravno da zaboravio se to da vam kažem, nećemo moći mjertevine, nego vi njih sad stavite. Popnite se na top part, ovo nam vidite ne radi. Treba ovo da se spoji sa ovim nut blokom. Mada ni ja iskreno da vam kažem ne znam zbog čega to. Aha. Evo, popravili smo lift. Izvinite sad zbog ovoga, stvarno nije. Ovo ćemo mi da uništimo svaki slučaj i pokrenut ćemo lift da ode dole. Tu je to on dobro sve radi. Idemo se dobro. Bam! Vidite? Zar to nije super? Ja sad imam free sesiju nekog programa. Nije to se uopšte bitno, imam nešto za snimanje. Naravno, ja ćemo da vam snimat ću vam ovaj lift da vam pokažem ga sa svih strana kako je dobar. Možete ustaviti neka vratanca. Iskreno ja nisam pravio. Vidite, ovo je moj lift. Mada koliko to tražite, nećete naći isti ovakav lift. Vidite sad, probamo da vam pokažem. Gledam. Budu ga pustim da on sad ode sam. Ako vam se video svidao, molim vas da ostavite like i subscribe. Ako ne like, onda barem molim vas da uključite obaveštenja da vidite ove zanimljive stvari. Naravno, podijelite ovo sa prijateljima da i oni to shvate. Ovo je za sve da vam pokažem. Naravno, to sve može i u serverima, ništa. Mislim da neće vas niko ni banovati. To nema nikakvih kodova, to je bit. Ovo je jedino malecni problem. I da odu. Mi ćemo njega ovdje.
E da, ne može tu.